Bok ekipa, ponovno smo zajedno, ovog puta sa iPhoneom 11. Malo je čudno da je Apple ponovno prešao na arapske brojke, s obzirom na stave Amerikanaca o Arapima, ali dobro, šta je tu je, nećemo previše komentirati. Stigla je nova školska godina, a sa njome i 3 nova iPhona. Ovog puta su to iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max. To su redom nasljednici prošlogodišnjih modela XR, XS i XS Max, a budući da smo malo zakinuli iPhone prošle godine, nismo recenzirali niti jednog, odlučili smo ove godine ipak napraviti recenziju iPhone uređaja. 11 bi trebao biti nasljednik modela XR i vrlo vjerojatno će biti najprodavaniji Apple-ov uređaj za ovu godinu, tako da vidite šta smo napisali sve o njemu u pisanoj recenziji na portalu, a i poslušajte ukratko ovo što ću ispričati u videu. Novi dizajn iPhone uređaja krenuo je sa modelom X kojeg smo također recenzirali. Uglavnom radi se o što manjim rubovima, što većoj pokrivenosti prednje strane ekranom kao što i svi ostali proizvođači rade, a dizajn kao što vidite najsličniji je prošlogodišnjem modelu XR. Ostalo su sve nijanse. S prednje strane mogli bi reći da je gotovo isti, razlikuje se samo po stražnjoj strani jer iPhone 11 ima drugačiji setup kamera. Što se tiče dimenzija, ugodno se može koristiti i sa jednom rukom. S prednje i stražnje strane je naravno staklo, rubovi su od aluminijske legure. Iako je gotovo sav izrađen od stakla, uređaj ne klizi u ruci, a čak ne postoji ni strah od padanja jer se ta aluminijska legura dosta dobro drži u ruci, odnosno ima grip. A što se tiče mase, malo je teži od uređaja na koje sam navikao, no težina je vrlo dobro raspoređena, tako da više odaje dojam kvalitete nego li teškog uređaja. S prednje strane, dakle, uređaj je identičan kao i iPhone i do sad, a sa stražnje strane imamo dvije novine. Prva su kamere koje su postavljene u jedan poseban kvadratni modul, a druga je Apple logo koji je sad pomaknut niže nego što je to uobičajeno bio, a to je vrlo vjerojatno baš zbog tih kamera. S donje strane imamo jedan od dva zvučnika i utor za Lightning kabel za slušalice i punjenje uređaja, dakle i dalje nema USB-a Type-C. S lijeve strane su tipke za upravljanje zvukom i to dvije za pojačavanje i utišavanje zvuka i ona mala sklopkica za prebacivanje u bešumni mod. S desne strane imamo tipku za paljenje i gašenje, a s gornje strane se nalazi utor za nano SIM karticu. Što se tiče samog izgleda uređaja, on je lijep i tu nema dvojbe. No, naime, Apple se pohvalio da je dio ovog uređaja napravljen od recikliranih starih iPhona, što je pohvalno. Čini se da nisu reciklirali samo dijelove, nego su reciklirali i dizajn, jer isti dizajn vidimo već 3 godine za redom. I kad vidimo nove uređaje od drugih proizvođača koji imaju stvarno drugačiji, poseban dizajn koji ostavlja bez daha, ovo izgleda kao već viđeno. Zaslon je Liquid Retina display od 6,1 inča, ima HD plus rezoluciju, odnosno 1792 x 828 točaka. Po meni to nije rezolucija koja je vrijedna spomena u 2019. Znači nema niti Full HD ekran, no ima gustoću piksela od 326 ppi, što ga čini jednim od najboljih uređaja u tom pod Full HD rangu. Pikseli nisu vidljivi golim okom, prikaz boja je vrlo dobar, oštrina također zadovoljavajuća i osim slabije rezolucije nemam nikakvih primjedba na ekran, dobar kontrast, dobre boje, dobra vidljivost na suncu. Zubić se, unatoč tome što sam ja to htio, nije smanjio, ostao je veliki baš kao što je bio i na prethodnim iPhoneima, a razlog tome je što se u njemu nalazi selfie kamera, razni senzori za Face ID, jedan od zvučnika i tako neke druge stvari koje je Apple odlučio zadržati baš na tom mjestu. Sa dizajnerskog aspekta mi se to baš previše ne sviđa, ali funkcionalno je. Sada dolazimo do onog dijela sa performansama gdje iPhone redovito praši. Naime, radi se o 13. generaciji Appleovog Bionic procesora koji je naravno bolji nego ikad. Sada ima 6 jezgri, imamo 4-jezgreni GPU, 4 GB RAM-a, 64 GB interne memorije. Ne čini se kao nešto jako dobro i jako puno, no zbog jako dobre optimizacije Apple uređaja, jer Apple naime radi i uređaje i software za njih, to radi stvarno jako dobro. Multitasking, igranje, korištenje sučelja, korištenje više aplikacija istovremeno,
nema nikakvih problema, nema zastajkivanja, sve radi baš kako bi trebalo. I to radi čak bolje od mnogih Androida koji imaju 6 GB ili 8 GB RAM-a, a software nije toliko optimiziran. Od samog sučelja iOS se nije previše promijenio, malo detaljniju analizu možete vidjeti u recenziji za iPhone X, tako da stvarno nema velikih promjena, ali ono što mi se jako sviđa su neki određeni detalji. Multitasking sad radi brže, baterija je bolje optimizirana, dakle troši se manje, i ono što mi se jako sviđa je tamni način. Sad i aplikacije prelaze na tamni način, Androidi imaju tamni način, Windows prelaze na tamni način, zašto iOS ne bi išao na tamni način, pogotovo što koristi manje baterije radi AMOLED zaslona. Ove godine Apple je odlučio malo promijeniti kamere, sada imamo glavni senzor od 12 megapiksela sa puno većim otvorom blende f1.8 sa dual pixel autofokusom i optičkom stabilizacijom, te ultra široki senzor koji također ima 12 megapiksela i otvor blende f2.2. Oba senzora mogu snimati video do 4K rezolucije. U idealnim uvjetima na dobrom svjetlu fotografije su savršene. Sama kamera je bogata AI asistencijama, pa može snimati kvalitetne fotografije i u nešto lošijim uvjetima. Zatim imamo i noćni način koji me strašno iritira jer ga ne mogu samo uključiti kad ja to hoću, nego ta umjetna inteligencija kao prepoznaje mračne uvjete i onda daje vrhunsku sliku. Što se tiče samih fotografija, one me zapravo oduševljavaju. Fotografije su jako dobre, jako detaljne, senzor ima ogroman dinamički raspon, mikrokontrast je jako dobar, oštrina je jako dobra, pogotovo u dobrim svjetlosnim uvjetima, čak i ovo fejkanje bokeh efekta izgleda stvarno dobro. Tako da nemam nikakvih većih primjedbi na cijeli setup kamera. Se fotografije okidaju naravno brzo i video je jedan od kvalitetnijih. Mi smo tu sada. Sama baterija ima kapacitet od 3110 mAh i to vrlo često ne znači ništa, jer naime uređaji koji imaju jako velike baterije znaju ih jako brzo potrošiti, uređaji koji imaju jako male baterije ponekad znaju trajati puno duže, pogotovo kad se radi o nešto slabijim uređajima sa manje zahtjevnim procesorima. No autonomija je stvarno dobra, može izdržati više od jednog dana intenzivnog korištenja, može izdržati više od 8 sati sa upaljenim zaslonom kad igrate neke igrice ili gledate filmove. No, ono što mi se nikako ne sviđa je punjač koji dobijete sa uređajem. Naime, iPhone 11 podržava brzo punjenje, ali punjač koji dolazi sa njime u kutiji nije brzi i sa njime se od 0 do 100 puni za 3 sata i 53 minute. Da, dobro ste čuli, skoro 4 sata da napunim mobitel. I stigli smo do zaključka. Dakle, šta reći o iPhone 11? Uređaj izgleda jako dobro, iako ne najmodernije. Radi jako dobro, nema nikakvih štekanja, kamere su odlične i cijena je po meni poprilično prihvatljiva sa manje od 7000 kuna. Mislim da će posebno biti zahvalni oni korisnici koji su do sad koristili iPhone i traže nekakav update, nekakvu zamjenu na novi uređaj. Pogotovo će im se svidjeti to što umjesto korištenja nekakvog budget Androida moće koristiti iPhone i iOS na koji su navikli, neće potrošiti previše novaca za njega, moće ga koristiti 2-3 godine sa stalnim nadograđivanjem iOS-a i zapravo ne vidim nikakvu zamjerku na ovom uređaju. Navikli smo da Apple-ovi uređaji kod nas koštaju puno više nego što bi trebali, no mislim da je cijena iPhone 11 sasvim prihvatljiva. Evo, toliko od mene u ovoj recenziji, nadam se da vam se svidjela, pratite nas i dalje, stisnite like, komentirajte šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa. Naravno, pogledajte punu pisanu recenziju na portalu Računalo, link možete naći ispod ovog videa i tamo ćete naći puno više detalja, jer ovaj video je naime napravljen u nekakvoj žurbi jer smo stvarno zatrpani. Evo, hvala vam puno na gledanju još jednom, vidimo se. Bok!